نستعين في أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari waktu ini insyaallah ta'ala dari Naisab au namuk dengan mga kakasih guru mulia sing kita niyo imil patumtum kato tanyo waktu ini insyaallah ta'ala na kita niyo pakanay timbari na to amo na ini dahing mga nikmat sa lagu-lagu ng Allah subhanahu wa ta'ala paghimati dahing kaniya kato tanyo katantan yan ang manusia tibo da Islam kafir panawag-tawag supaya makabalik kita niyo pa amuin puunan sinpiyang papanjarian kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala yaring guru mulia inas magpaluhay itukbal po kato tanyo pero na uluay dengan Sheikh Asmar Abdul Razik fal yatafadhal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Addal amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga kakasinamuha kami Islam, insyaallah ta'ala hadumini na kumawa kita nyo pengajian dahing ha laum sinamuin Quran mahamulya firman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Murah-murahan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ukabun sin Allah ta'ala in jantong nato labay daing ha sabab sin pag-ukab tanyo ang pagtaing hugtanyo sabab in Quran ini muna dugtulon niya kugdanan niya amuna in jantong singkitan niyo mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na pianaog sin Allah ta'ala in Quran mahamulya maun pa nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dairik pa jantong sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran ini pianaog mari panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay ring kan Jibril alaihi salam maun pa jantong sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam asupaya mahinang siya amuin magpahalli pa ummat ni amin ipon sin Allahu ta'ala dahing ha amuin siksa sin Allahu ta'ala amuin nagtatagad yadto ha amuin na pinarka jahannam salta mamayta isin tungbas sa karayawan dahing Allah subhanahu wa ta'ala amun na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ini ubus na piya panjari sin Allah ta'ala salta piya nga ngari-ngarihan siya bihaon. Inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala mga kaulungan sin Allah ta'ala tiyawag niya ingkatan si manusia laung niya ya ayuhan nas o kamu mga manusia laung sin Abdullah ibn Mas'ud apabila in Allah subhanahu wa ta'ala manawag tawagalam sing Quran na busan na lang yung pangdungog mo sabab duwara indiara niya yan doon na ka na mo karayawan magpahampitin Allah ta'ala mamanduin Allah ta'ala
iban singkangi anamuin magpahalli magpalayuin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagisin Allah ta'ala tiyawag ni manusia kad ja'atkum mau'izatum min rabbikum. Yan na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala di matungin mau'izah patumtum. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala amin magpatumtum ka to sing siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli nagtatagad. Amuin ini in kalawang-lawangan sin jahannam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hiluun maun kaniya amunay mga manusia iban simbang sajin. Nabang in patumtum ini di saggaun sin manusia ipon sin Allah ta'ala bi akatu tanyo na wayron na amuin taksilan niwan susunan tanyo patuhan na tumahasud si mahatinggi kal na yari kita no piararahan patumtum amuning Quran iwan sunna sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw kita nyo amuin ini magpahil-pahil mangadji sinamuin mau'iza ini amuin piara sin Allah subhanahu wa ta'ala patumtum din kanya marikatu tanyo. Biasin sambat hadlaw mahuli mga kiulungan sin Allah ta'ala maaunin pagtaksil tiaksili sambil mataksil ti maumaasta mataksil tay namuin biya mga ini makasikato kakasita mita kita wala piatumtuman mita kita wala beitaan nawayron taksilan ta sabab sinyari kita piararahan sin Allah ta'ala patumtum din kanya na subay barantin taksilun ta mita wala kita miyaun wala kita himadir maun wala kita himati maun biasin sambat mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayro kayong maksud pagpapanjarihan ka to sintuhan na to Rabbul Alamin buat malingkan magtag-ipon kanya magtag-ipon magibadat kanya na intuhan na to Rabbul Alamin wala tuod na ligap ka to taniban di magkaligap nagpatumtum ka to tanyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon din kansiyo yung patumtumin min rabbikum amuin Tuhan rabbukum amuin Tuhan nagpapanjari kanyo amuin Tuhan nagriziki kanyo amuin Tuhan nagahanugara sing kabuhi sing kita nyo katan amuin Tuhan tagdapu kato tanyo amuin Tuhan tagamulahi kato tanyo amunain Rab na to amunain Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Piara niya maun pa Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam min mau'izah sambil simampay marikato tanyo mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala intanda niya diog na to nabasa na to haindoon in Quran padduman sing kita niyo padduman hakabuhi tanyo dumadlaw padduman sin pagdunya tanyo padduman sin pagamuin akhirat tanyo lawi aula na mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan in manusia bang siya nalalawaharan di niya kaingatan mangarap pa kayo tudyuhon niya magkalagihan siya kumpas magkalagihan siya makaguide kaniya magkalagihan siya makatudlo sindan harap madto pa amin kadto niya tudyuhon niya naing kita niyo humarap kita niyo patuhan na to Rabbul Alamin na wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili lang sinallahu ta'ala in karandanan amo inyan himahapa yan haunahan tamataod lang sinallahu ta'ala wala tattabi'is subul ayaw ko magad hauno hakarandanan yan tanto lang sinallahu ta'ala malawng nakaw makasiha nakaw ring amuin dan marika ko unindan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala mabuntul amuna in Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in ini sunnasin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Quran ini mga kiulungan sin Allah ta'ala na parman sin Allah subhanahu wa ta'ala kallam niya sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala sintuhan na to mahasit si mahatinggi bukon siya makhluk bukon siya piapanjari in siya ini sifat sin nagpapanjari amunin Tuhan na to Rabbul Alamin amunain Rab na to
mauida magpatumtum ka to sinuno sin siksa adab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magtag-ipon po Allah subhanahu wa ta'ala na tiyatagamahan niya siksa maulul hadlaw mahuli. Inmano siya di magsasambahayang, inmano siya di magzazakat, inmano siya wayroon nakapaghaji sing kakausan niya, ballog-ballo kaning ginawaran niya, mataw dinalta niya. Asuhon siya sin Allah ta'ala na bang ini in jawab niya na makbul, alaw niya naligapa ko, wala ko kaya tumtuman kaya lupahan ko, na baynahu wa bainallah mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bangin luwakan simpagtanggo niya, huway niya pag inang sinibadat tinibat, naging kartud siya na adakala siksaon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli. Inini kalagihan tanyo mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababing karyasalan na to, maano siya magkalupa. Maano siya amuin ini sipat niya na magkalupa. Sipat niya na inamuin magpakarusa. Sipat niya na magpakarugtol sinamuin di kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naringa sabab yan, yariin mauidah. Bang tasulangunin Tuhan na Rabbul Alamin na awang bang kita ni werun nakatawbat kaniya in nagtatakad ka tutuan yung siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukhawwifukum wa'iduhu o wa'idahu. Iban, bukaon kita no sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin ini pananggupin niya. Yarikatan lulukis sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sing Quran niya mahamulya. Na inakil imbalakkal in amuin lialawag niya bang hauno im makamumpaat kaniya daing hapagdunya niya sambil pag-akhirat niya. Intaw balakkal bihad to inamuin biya mga piyapayuhan niya. Akan nalong sinabi alayhi salatu wassalam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Intaw balakkal long sinabi alayhi salatu wassalam amuin hihisab niya, bibista niyang ginhawaran niya, tiya payuhan niyang ginhawaran niya. Limalawag sa sinamin parakala makamumpaat kaniya, nayari ni mumpaat sa lagulaggo. Inmano siya bihahon, dakan katan pamumpaat, lawag katan pamumpaat. Sambil inamin tuyo ta maglawag mumpaat, kalupahan ta in kamaksuran ta miyari kita pa dunya. Yalo pa anta aun Tuhan ta Rabbul Alamin di maka tumagibadat. Nag-alop na sadya kita sinamuin kamumpaatan. Kamumpaatan sinamuin ginhawaran ta. Kamumpaatan sinawa napsu ta. Sa inmatan kamumpaatan wala tanasaggaw. Wala tanadawhat. Yaunda halupan ta. Yaunda timatakad-takad kato. Yaunda kita tiyatawag dumadlaw. Saing kita mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala kailo na mararata na kamubihan na lupa at tawakaning kayba na natiud nila na nagbutabiso na adlaw mauli in mga mano si abihayni malaggo in pag aro jawab nila iwan sin Tuhan Rabbul Alamin hawak to sila asuhon may tanyo ni werun hinang may tanyo ni wala tiunay. Damit yan, ha-Quran, na yaunin pagtawakon sifa. Sifa, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ubat. Amuin imbiya mga amuin timammat biyaon piaglawag sin mano siya inuubat ini. Bangkyog da nanimbaran sin masakit. Lawakan mangungubat amunin ubat. Misaning kiaunan niya makamiskin kaniya. Inangun niyara. Habang manin sakit yaon maig kaniya. Katoy kunukugdanan sin mga cancer. Laang cancer. Sakit ha atay. Sakit ha utok. Sambila mga pangatod malawa. Sambila mga pangdungog malawa. Then doon niya ka na naman. Inimati ni mahal ka kaniya. Bang malawa na kaniya. Atas niya hitukim pangalta niya bang mamagbalik kaniya. Sa arendon pempangatod yaw ni nimat yaw nin pangdungog yaw kanya wala ni hiyam paru marayaw.
wala niya piyari hala marayaw, nakananam siya sinamuin mahal ka tuin ni'mat yaun kaniya, suway nalawa na kaniya. Nabang biya mga tiyataw niya, milyon halom simbang ko niya, na dahil doon niya amin mag-opera, manglawag sa specialist, paubatan ni namin sakit yaun, doon na kan hamata, haun-haun na. Habang manamuin kaubatan in sakit niya yaun. Nainyad to na, masro, tiwot ka to sinsara, in magpaubat, sa impangadyan tarid to, mahal ka to inamuin biya mga aming kakulasog simpamaranan. Saon pa rin nga mga parakala magkasakit, hindi ka to, amunin ubatan, amunin kugdanan sinubat sinaming Quran. Amun hindi makawaubatan singkatan mangungubat. Inubat niya ra suway wahi. Dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala muning Quran. In kumugdan sakit pa mga manusia amuin sakit di kaubatan sinamuin mangungubat. Amuin sakit di pagkakitaan. Sakit di pagkananaman. Bangway maka-examine ka niya maingat. In sa lagu-lagu sakit kumugdan pamano siya pajantong niya in kugdanan. Amunin mga sakit subahat. Amunin sakit kaawam. Amunin sakit pagduarwa. Amunin kamatauran si manu siya hababaw sin dunya ni kikugdan labi ulan ni mga kamusliman. Sakit kaligap. Wairong makaubat kanyaun. Amurain wahi. Na. In problema bihaon. Wairong kita nagubat sinamin sakit ini. Wairong ta iupik sa injantong ta bangkyugdan na kasin sakit niya tawakanway. Sa ingkasabunalan niya, misan lang niya pagtukan kiyukugdan kita sinamin mga sakit amin ito ni pagkananaman. Nabang biya diin, ingkiaunan ta, magpaubat singin hawabaran ta aming kugdanan si mga kansa yung piyalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Atawakan malaway mga pangdungog. Atawakan biya mga amin palian biya naging hawabaran. Atawakan amin kugdanan masakitin jantong sinamin heart disease yaon. Pambiyarin namin kagi na ito magpa-ubat kaniya. Na subayre sa bihat tulawiring had tuin kaagita magpa-ubat sinamin sakit kumugdan ha jantong ta. Aun waktu yung sakit dakula kumugdan pa jantong ta kalupahan tin nagpapanjari kato. Along niya tong kay nga tang isin nagpapanjari kako Allah subhanahu wa ta'ala sa di magmanyatakan hagin hawabaran. Inmattan wairun nakalulupa patuhan Rabbul Alamin amo na inal mga manusia amuin tiyo tunay impardakan sinallahu ta'ala kakausgausan niya. Amo yat timmattan wairun nakalupa Tuhan sabang hat dila inamong lang yung wali ko kialupanin Tuhan Rabbul Alamin tiutumtum ko kaingatan ko siya yung nagpapanjari ka ako tay manghud di at tumamarahi bihat to inamin pagbulal makaingat Tuhan sa subay kita amuin magadhakabayaan sinamuin kikilatayan kaya kaharatayan amuin namamarat saya kita aun siya subay magmanyatakan hagin hawawaran amuin huminangin siki huminangin dila huminangin amuin katan pamaranan in lima in mata in pikilan amuyat tinmaktan wala nakatumtum pa Allah wala nakalupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat tinmaktan wairong kiyugdan sin sakit. Naon waktu in kumugdan sakit ka to amunin kibir. Amuin datungan kita sin sakit ka abbo. In manusia di magkakaharad patuhan, di magsusudod patuhan, amuyat ti mga manusia abbuhan. Naita niya pialing niya in padaakan sinallahu ta'ala rendong kaniya. Atawakan kiyugdan sa sin mga sakit igil jangki. Atawakan kiyugdan sa sinamin sakit sa lagu-lagu amunin kaawam. Lami aula na yung kaawam mapag-agama. Bihaon, pag-iidjian, pag-uudjuan, bangin manusia, awam, haparakala pagdunya pagliki-likian wairulong ya pangadji sintaw ini
para kala pagdunya. Dira mauno bang imano si awama para kala pagdunya. Sain makasusa bang imano siya, maingat simpariyahasan dunya, sumakawa wayrun kasayuhan niya para kala pag-agama. Amo yatim ya mga makabias, buko na dya papagkaimano siya, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakan na, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyardo sin Allah ta'ala yung pagpangadji. Pagpangadji, sin pag-agama. Pagpangadji, bang biyari nini kabuntol sinuno sin akidata. Bang biyari nini kaingat na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nainubat sin mga nagkasabot pa niyo tiwan sin mga kaiwanan pa. Yari, how no takawakan, isin mag-prescribe ka niya, doktor. Amo na in makaingat sin Quran. Amo na in mga kaulamaan tanong kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inubat ka niya amo ning Quran mahamulya. Ubat hakaawam. In kataan sin ilmu, iyon halam sin Quran. Na pagpasawa kun ilmu pagkausog. Amo hindi pag-ukon bang munabatbat sa in pagbahason ng dihay ni ilmu amun ilmu hika ingat ta papagtuhan. Nabukon ilmu amun ilmu balikan ta amo hindi ikaw ukon laguto na tawakan timbakon. Bukon yadto ilmu mattan, inyadto ilmu sihir yadto. Ada po ninilmo umatan, amo ini kaingat mo pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaingat ta pa mga amin perda akan sintuhan na tu Rabbul Alamin. Hikahingat ta sinamin halal iban sin haram. Piang daakan iban sin piang langan. Sunna iban sin bid'ah. Syirik iban sin tauhid. Hikaingat ta mga parakala na sabut yadto. Sababin yadto, amo nato yung salag-ulago sakit. Di kaubatan sin mangungubat. Misan darin si especially si makaubat da kaniya amurain kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sifaul lima fis sudur. Ubat sinamuin sakit. Halom sin daghal amunin jantung. Buko namuin buslo, ubat ha buslot atay bukon. Sa amuin sakit ma'nawi. Amuin di kakitaan, di misan mo x-rayhon, di siya kakitaan. Sa kaingatan sa sing Quran. Makaprescribean sa singkuran. Laung singkuranin sakit mo yan kibir. Laung singkuranin sakit mo ang kaawam. Laung singkuranin sakit mo yan kasirik. Laung singkuranin sakit mo ang bid'ah. Laung singkuran. In sakit mo yan. Iggiliban sinjangki. Laung singkuranin sakit mo ang kaawam. In ubat niya yari amunin wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Shifa'ul lima fis sudur. Subaya mo ini namin paglumba-lumba na tuubatan. Amo to rin kalakihan na tuubatan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Baba kita niyo buhi. Ingka buhi di na matungkad, di na kaingatan mangkuno dumatong inamu intubtuban niya. Gaib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na di nga sabab yan baba kita makasay yari pakating kabuhi banakal. Ando na pagmuhut-muhutan taubatan in kumugdan sakit padaghalta niyo. Damikyan wahudaw. Iban pamando. Damikyan ni sa lagu-lagu kalalakihan tanyo ha zaman bihaon ha zaman na to ini. In pamando dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktim panganal tayon naman kita lam hidayat. Sakali nakakuha na kita ring halom sin hidayat. Bukun na hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita rida sumaggaw pa Quran. Kalam sin Allah ta'ala iban sunnah sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kita niyo nakakugdan nakasud palawm sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab biyari rin hidayat, yari rin pamando. Amo ini magtunyok ka, tumihinang sabab magtunyok, ikatunyok ka to sin Allah ta'ala. Paamuin karayawan. Kabayaan katan sin Allah ta'ala magtunyok ka to paamin lumayo. Di nga kangian, amuin, wala ini tiyugot ka to sin Allah ta'ala sumuok maun ka niya mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kalagihan tim pamando ini. Sabab bang wayrun hidayat, di kita matuktudyo papagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabang mayroon hidayat, uning kawayaan jumato sing ginahawaran paginhawaran niya. Naway ing kawayaan niya kasadapan sadya. Ing kawayaan niya bang mayroon hidayat, sulang katan pakawayaan sintuhan Rabbul Alamin. Adapun in hidayat, amuna ing kawayaan katan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ing kamatauran sin manusia, wala nila ini nadawhat. Wala nila ini nakawa. Sabab na Allah subhanahu wa ta'ala im magpipi bang sing kawayaan na hidayatan, iban bang hisuing kabayaan ni amuin kugdanan sing kalaungan labay ring hamuin ini pagpi si manusia yaon. In hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biasa panto na mo in ilaw na to hakatigid luman. Kalalagihan tanyo to dahajatun na tutud. Sabab na bang mayroon ilaw ta hakatigid luman? Doon na namin biya mga ini magbuang sarawan kita. Malusot kita, tawakan makarugtol kita pamatukas. Amuin makarunggo kita. May nang sabab hikaligat tari kita amin matuktud jumanaw hamin danyaw sa tigidlum. Nain hidayat sin Allah ta'ala amin magpasawa kato. Tudyo harap matupatuhan na to Rabbul Alamin. Insarayaw-rayaw mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mui. Pahadarat pahukum sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin malanuing ginhawaran tanyo ing nyawalihan tanyo dahil nga amuin ini katigid luman sindusah in makaupat kanini in makapalayo kanini amunain bangkitan niyo nakasaggaw pa hidayat sintuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat sa lagu-lagu amunin rahmat niya. Magkalagihan kita ng rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya madawhat tanyo hadlaw mahuli, intong basintuhan na to Rabbul Alamin. Nin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, lang sinabi alayhi salatu wassalam, ingkatan, kamuri makasudsulga. Lang sin mga sahabat, sambil ikaw ya Rasulullah, laong niya sambil ako di ako makasudsulga. Nabi na mayta. Nabi na to junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayta. Sambil siyari makasudsulga. Laong niya bang ako di malikusin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan kamu. Sari di suwaita daw hatunin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pahadun niya. So ita madawhatin rahmat sin Allah ta'ala rin ipahadun niya. At bangkaw magdawhat sin rahmat niya dito nadlaw akiyat na. Di in tiranan hipagdadawhat sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naunutuan ini kadawhat sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unini kadawhat sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna impagamal ibadat. Amuna impagtaat patuhan na to Rabbul Alamin. Paghinang sin mga piyardaakan niya, iwan pagtinggal sin mga piyanglangan sin Tuhan na to Rabbul Alamin na kakausgausan na to. Nakabibidda-bidda inamuin biya mga ini, pagtaat na to patuhan na to Rabbul Alamin. Impa nga suway sadya mataw din pagtaat niya ang pamakadawhat sin rahmat. Atawa kanina may matiyo-tiyo yung pagtaat na rin ang madawhatin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na basta kita nag-ibadat, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat, miyagada pamandu sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misampay kiaunan ni namal tabi hapangatud ta tiyo-tiyo, murah-murahan hinangun niya to sabab hikadawhat ta sinamu ini ni ulung rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sab kalagihan tahadlaw mahuli. Amoy nambuk, hazaman sin Banu Israel nag-ibadat siya. 500 tahun. Nangayo siya pa Allah talang ya Allah butangan ako rito hambuklo kalamon wirun iwan ko irun sasat ko inhinang ko mag-ibadat sa jakaim. Narito siya biyutang sin Allah ta'ala aluwal amuin wirun iwan niya tupot siya iwan sinamuin pag-ibadatan niya.
Nawapat man in taon ni 500 taon nag-ibadat fa Allah Ta'ala. Laung niya sumuda ko sulga. Laung kaniya sin malaikat. Sud na ko sulga. Sabab sin rahmat ko. Sabab rahmat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laung niya di ako mabaya sumud sulga. Ing kabayan ko makasud sulga. Hawayad sinunusin. Tungbas sinamin ibadat ko 500 tahon. Impangan ni habat tilukay na nagamal. Langoy ron rahmat sin Allah Ta'ala rin doon kanya, makasud siya sulga na lang niya karikaw. Pagkabiat din kabayan mo na magbista. Sinnikmat sin Allah Ta'ala rin doon kay mo. Bayaran mo sin ibadat mo. Subhanallah, hadlaw mahuli ang pagsukot. Pagbista. Sinnikmat din doon kanya. Hansipak matara ing kaya bayaran niya sin amal ibadat niya 500 tahun. Nawayron na nakapinamal niya. Nasa siya si Manggop. Sumud na ko lang niya sulga rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ko Rabbul Alam. Ati niya inhinang mataod. Bangdi madawhatin rahmat sin Tuhan. Wayroon mahasil tahadlaw mahuli buat malingkan hipagbayad ta sin ni'mat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napilin ni'mat sin Allah Ta'ala yan kato. Amin ako, apa amin niya na jamimi kita baranta. Impangatud ta, impang dungog ta, impangakal ta, inakal ta. Inkusog ta, indwalima ta. Impamaranan ta ni'mat sin Allah Ta'ala sa lagu-lagu. Laung sin Allah Ta'ala, thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Hadlaw mahuli. Hadlaw kiamat asuun sin Allah Ta'ala intiap-tiap ni'mat. Amuin. Ini iyan kaya nughara kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni'mat buko na alta. Buko na jabay. Buko na sa sakatan. Sambil na mo yan hagin hawaranta. Apa? Ini ni'mat din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangaon taw miyon kay mo nangayo lang niya tuwan bihon kunin ang sipak mata mo. Ang putag 5 milyon. Ay namaray aturon mo sa din ang putag 5 milyon lang mo kayo unin ang putag 5 milyon mo sa di ko ipagdangin maming pangatod ko ini. Kita ni yaon. Di matoy na mo yung mga ini pag ini donor sina mo yung mga ini organ si manusia. Doon na kan ini atay, atawakan liver, atawakan kidney. Supaya sadya kasugpatan inunuin kabuhi niya. Nakita nin hal kasi na mo yung mga ini ni'mat yari katutan yung mga tas pa kita. Mga yu donor. Bang aon din nun haon diara kang biyon si manusya biya si mga sipak kidney ipagdakang si mga manusya. Paminto magkalagihan. Atawakan aon dua magtay manghud. Magkalagihan sinamin ini kidney niya yaon, nasa niya kailo, ingka niya normal, sa niya hikat tuwing patay manghud ni ng kidney niya yaon. Ni'mat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lagu-lagu. Nay makadawat kanin mga kaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imakadawat sin amuin mau'idah, patumtum din Allah Subhanahu wa Ta'ala, sin sifa makapauli sinamuin sa kitadaghal, makadawhat sin huda sin ini hidayat ding Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin rahmat amuraim mga sila bariman hati niya bukun katan makakawa mumpat dahil nga patumtum sin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan yung bukun bariman misamuran liwak dumadlaw sin nasihat tik-tik ko bato di ukon sa inta utaga iman hambukab tangan magtuy majugjugin jantong niya pagdungog na sin kalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan inbukon bar iman di siya kugdanan sin sifa di siya ukon sin ubat yaon di tumalab kanin ubat yaon mayta sabab wayron nidto ko niya inunuin biya mga kondisyon sinamuin kugdanan siya sinamin ubat yaon kamunin pag-iman. Damikyan, inwayrong pag-iman, di kugdanan, sinamin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan inway pag-iman,
di kugdanan sin rahmat sin Allahu Ta'ala. Labi aula na hadlaw mahuli. Ning sabab yan mga kiulungan sin Allahu Ta'ala. In kahahupuan si pangadjian taniw na suwayra kita niyo mag-iman. Nalaw niya nag-iiman dako tuan, maiman dako tuan, misan mo ako di hinduan, ning pangasuon mo yung pag-iman. Upiksa ako ning pag-iman mo bang biya mga ini amura. Himugdan namin pag-iman mo, amura ba ha? Adakala na, buko namin pag-ano mo iman yan. Laong niya tuwan, mamarat siya ako pa Allahu Ta'ala. Okay. Pa mga kakitab-kitaban niya, pa mga malaikat niya, pa karasulan niya, padlo akhirat. Namamarat siya ako pa kadar, bang bihad tuin iman mo jukup. Jukupin drukon simpag-iman din dun kay mo. Simpang asubo, how nung yutang iniman? Laong niyari hajantung ko. Bunal. Sumakawa iniman, di mamarahi amo indin doon na jantung. Subay iniman maglaton padila. Hipamong sindila. Salta iniman, maglaton paginhawawaran. Ipaglagi hinangun singgin hawawaran. Bangunuin kaya hagad sin jantung. Hikaptang sindila, hipa hinangun singgin hawawaran. Napaguwos, magtaas magbawain iman si mano siya. Kung tumaas, bang siya makapagtaat, kung maba, bang siya makapagkaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan mga kiulungan sin Allah ta'ala, aon nakanatu maniutiyo ini pamintangan, pangadjian, misanda kuman di mapatut, na mura-murahan, ini pia pagbarakat sin Allah ta'ala, yung pangadjian nato hindoon, salta na pia tap-tap kita nun sin Allah ta'ala, alam ulong rahmat niya, iban hidayat niya, iban halawm, amuin lunas niya salta halawm hidayat sin Tuhan nato Rabbul Alamin. Subhanakallah bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.